Tangkul Baptist Church, New Chekon, Imphal Wi, Ringkapa, Shalom Kamien, Ngasoda, Jishu Christo Mingli, Shalom Sadale. Na Ajuna Karisa Saka, Kala TBC Chekon Ling Sungai Ka, Ishui Channel Hili follow Samilu, Kala Azingli Mik High Page Pingla follow Samilu. Itumna, Uklung Sam Takwida, Achawi Chan Kapang and Angarum Lushitsa, Psychorally Sokamiatam Saranu. Achu Simik Shohi Father's Day, Simik Sholi, Tangkul Baptist Church, Chekonna. Hidada Kamong Shokami Wang Vareli, Rimaituita Ningashimi de Laye, Kala Church we, Yahokohoma, Deacon Board, Hilirazanghai member, Psycho Relila, Ningashimi de Laye, Laka Kala Sokami Atam. Nga sarano kaji iwi shongai na kala ishi shim kur wi shongai na la katong ali Happy Father's Day ta wish sadalaye itum hi Father's Day mayon da sangai re mai US wi tha da kasang kawa mamayon ra rang matale re 1910 li 19 June thang Sonora Smart dot na Ashava li kaya kashi sada naungara tharuk jili anamathala kaina avavu jina yang kami wivang hi Father's Day hi mayon kapok ne itumi ramshong la Father's Day mayon da kai kanava iha ishawali le shinaye ta athang now akana testimony kami thada kachung kana Avavuli lay shida, mayon ngay de layra. Kai kava avavuena now. Atumi relationship mama thamada. Shim kurli relationship ji laikshi ji malay thukida Father's Day jika mamayon kangayla sang de layra. Kai kanava avavu malay mda Father's Day kajihi. Katan la leita leira itum katha akara makhlai ping na la Father's Day ra ka shimli phaning ong la ka awa ka chi hi makhlai wi ka chot la ka chung ka leita leire ta shitsangai kha thi cha chi thai chi la la achu Father's Day sau gi da itum achuwa awa ngara kaya ka kasak aman kya ka kasak awa khlai ka chi ka shuna Machuk yang se awa kachihi katongana shimlui jiwo tangkul tuenava ka English tuenava legacy hai kami hi leisere ina awa akasada iwi naungara pingli ki hai mira ki hai ngayi kachihi awa ngara ping machuk ser de lera Mikomo sao kita avakai kanava mathala kaina machuk laka vareli thai ka sak laka awi mirin hau ko phok chili I ava akasare I mer now akasada I vareli ngavap laka ana awi kahangana laka I hitaran larik tamra I ot para I jiwitili ngalakwira I jiwitili Ava Sara, Avali, Ava Kasaina, Iwi Nauli, Katada, Hang Machinra, Katada Rakra, Kajihi. Tashing Quilaka, preparedness laylaka, plan salaka, Kazat, Sang the later. Kai Kanava Vareli Mate Tugida, Okatiwi, Ringapa Jina, Kasui Jina, Yuti Haugida. Larik la matada matam, vareli la matay, avu avawi kahang la mana mangana la kashimpan kai. Nauli katada yang raglay katila magatay, kachong kalazang the later. Ina achu ishi hilip, pumda kalaya, now mera ping, tang cover avasagi chipping chili, hangai. English to ene hitata kahang laye. Nobody plans to fail.
but we fail to plan จิเดitum na plan ka saji tatsak tarak ay na shokre chimnim ne masung lakay na perfect salakay na shokre ka chimnim ne ka mikumo akasada itum hi plan ka sahi vadar kar sajila itum katong hi avuruno avaruno best mother best father ka chihi wasangai chini hi machuklaka ava ka sa chika ina iwi shimkur iwi naungara chiena tata kupai re ka chimening chi itangka ava sare itangka avu sare iwi naungara mangwi mamachuk pai mane ka iwi kongnai iwi yurchat iwi church member katong hi machuklaka broader perspective aina hak khamaya ning chuk aina satki chine ke chipache hangai itum mikumo sa de itum hi individualistic sa ji iwi mang paning ji khangatei wi wang ma paning ji kachung khang wai chi katha ji itum tangkhonau masa sei ke che hangai acho father's day ili iwi mang iwi naung ra phai ga kubai ra ke chipa ji mening la ka iwi mirin yaina avavo akasala ko ina iwi naung ra ping iwi khongnai iwi church ka takle iwi ramli le takle naung ra ping jili hi hai mi ngai kle ke chi machuk se ta hangai kala achu father's day hili hunna ka itum paning se machuk laka ina awa sara da kleiwi shongza hili ki matha da saira ki mistake le haira kachipaji evaluate kasala atamla ngasarono itumna chiwi wangai na mikuma akasau gida awa kasa awa avu kasa kajihi achuwa father's day sau gida awa kajia hangauge itum hi perfect masato katha da zadrakla matai tu chiwi wangai na always itum li mi khai bible kaji hili yang laka hili rin laka hili atam kaji da hili bible hili mi ser khai instruction ji yang laka awang sa se kaji pa ji sa da klei ne itum na yon khai atam chili bible li yang laka o hi thala mu kaji tam ko khui itum na ta da bible hi pa laka chiwe na ka chunga tam ko khui le ye tang ko naw wa hoksa shai ngai lake hoksa ji shai lui chi ka ngayam khangayam ta da bible ji pa lui chi ka phap ta maman laka varena kisang sangai kle kaji itum phap kata kaji hi atam sa se je hangai atang ramjan pina pa khai bible verse psalms 119:97 to 112 jiwa ayen wi maramli kapi khai ji na itum li thada paning khong sa da atam li varena itum li ayen khami hi khiwang kle kaji itum we atam li pa khwai ina thada pang sak khangai ne achuwa ina Ephesians 6:4 we aina kashu na kha Paul na kathada kapi khai instruction mi khai tam chithai khai awangara na kathada naungara pingli tam chithai rakle ngnaw ka rakle kachi maramli hang chithai ge itumi awa kasa or itumi mirin hili avu avana naungara pingli rarka takle rar tam chithai takle ya short term course maning bane itum now ngunui laka tam chithai ka now da rarai ka ta shap maye atum na thai aurai ka chimnim ne hiwa lifetime shongzane mirin paida awa kasa hi na itum na are akapaning ong tele okatui tam ka chithai wili 777 kajiwi
parenting ji ma shai rak le na thum 777 parenting the lady 21 minutes of parenting the kachiwa parents pingina ngathor thak naw ngara ping school ma waranga minute shini breakfast table li ngasopom laga naw ngara ping chili achuwa hitase school ware ungre krachan kasa jiwithili school ung laga 7 minutes ngasokapam ngaya song 7 minutes krachan katha hang kachithai shimkurwi athungwi dada kharing kharakwi maramli tam kachithai chikitha le la ka song na hi khani shoge akanava 21 minutes of connection kachine in aroi hang khai ji kakhne panava hina muslim wi islam wi shongai na khrane 21 minutes of development tam kachithai singum 0 to 7 years he atumna ka thaklei chika play time da play aina khangreo aina naw pingli itum connection kashem 7 years to 14 years hina ka thaklei chika atumi discipline tam kachithai kala 14 years to 21 hina ka thaklei chika athumli discipline pamaning la ngasot naw sada kazat kachi itungwi bible li mi da khle hinaba polna hili mi da khle hi mat kathumaina last week Ephesians 6:4 li hang khai chili in a point kathumaina aju itungli thada yangrum se khareli nourishment English to ena nurture kasa kashakaza naw ngraping hili rer naw phra khai wi chili avuna no shiman laga chiwi thili chat wi laga kashakaza mi laga phasa physical awi body ji rer kaka jina nourishment li changai re nurturing jina rui kaka itumna yang aka pray now ping hi avungara ping hi gardening sathai la ko awan khaling kata hanto tap khaling kata sathai la kai chili soil sunlight water darkar ka sahi mathala kaina mi salala akshi lingai la ka thada hai la ka thingrong ji mathala kaina ka sok manim nei ka idum na chili thingrong ji makhai hai re jika thingrong ji teu la ka teu ka thing sang la ka straighten sa khami hi ba hi sangna shokai re jika katat khami jikatha nurturing ka saji idumna itumi naungra pinglila chidata ka saji akha khareli number 1 li number 2 li discipline kharak ka number 1 we athumli yang kakahi itumna mathala kaina tender sala kaina leishila kaina yang kaka itum kai khana hangai naungra pingli yak khayang chap chaye itumwi gardening ka sajiang jaina leishida atumli rui kaka kachi hi awangra pingna hi ka sa darkar sai kachi hangai discipline kharak we alongli bible li khitam chite haide lekle kachi yang laka discipline akashong consequence discipline hi tam kachite kharak tam kachite hi salo hi masa kha kachiwi consequence leko kachi tam kachite akha number 3 le instruction kami itum kachong gana avo wasala ka naungra pingli chithalo achuwa hi thase akama hi thase ta instruction ba mi kaitala naungra pingna phapta ga mata khle kachiwa itum mathei jitla mayang jila ka chong jang nali hang khai maning mala kajinda ka hang khai ji naungra ping ji na phap
ta la ka mata klei ke je ak chi wi wang ai na rin sit ai na naung ra ping jili hang ke chi dai ji phap ta la ai na hang ke chi dai hi darkar sai ki wi wang klei ji ka itum naung ra ping ili mata la ai na rui ka mata la ai na discipline kami mata la ai na instruction kami ji dai ka atum hi vareli ka thai vareli legacy vareli ka sure ka ji hi ra la krei ka ji shit sangai Ephesians 6:4 hili negative side positive side le negative kachi hiwa first part paji do not provoke or exasperate your children to anger kachi portion ni idumna avu ava sada naung raping li marakaliwa itung kai ka hia tui ka hang hi harsh salakji Malaysia ji itu mi chan han ji avung raping la avang raping la tik thak chung ka le tui ji ma sim la ila ji pa pam me jaina sa ka shi tha da itum na atum le hang ka chi the ji dai ga naung raping ji malung wat ji inconsistent ka sa atam akali akahang achu akahang akama akahang ji ga naung raping ji phap ma ka ta confuse ka sa Kala atam ka jida naung raping wi chak shi ji yang la ka atum wi chak shi ji yang la ka complain sa shon ji la ka mili compare sa la ka ashi naw fa ji tha te acham pha na de I wi naw wa na wa ka tha ji khlai ta ka hang ji dai ga naung raping ji li negative shong ai na ma kham tha li atum li negative shong ai na ra khara atam li kharak atam li mất khả tha negative trong ngay này và khai mà lùng vặt mà sắc khai cái là hi cái tông ngay cái sai hi boundary lấy cái gì boundary mà lấy là sim khurli rules lấy hi nào ngã ping này là cái chung cái mangak mà nêu for example ở chung ngay nào ngã ping ayar sok cái yau thui cái gì atam li avang ngã ping na pung hiya khali ung lo chỉ là cái Maning akha kachiwi maning akha ta hai khai makup sang la boundary ji kisa da atam hili ong lo ji la ka khiwi wang klei ka ji matha ta explain magsa ji ka tha ji naung ra ping li malung wat na sake ka ji ne Matthew Henry the issue itumi commentary ka kapi Matthew Henry ji ne hida ta hange Make sure that you are not impatient with your children. Use no unreasonable severities. Lay no rigid injunctions upon them. Kajiva, itumhi avu avasai ka naung raping hi phang sak ngai na haida tam ka chi thei jili patient massacre iwi naung raping li ngnui lakha ina tam ka chi thei atam jili mili tam chi thei ka patience leila ka ji ka iwi naung raping li tam chi thei ka patience makle ta da mulung wat sar na ji shok na ji dla jaina itumi naung raping li tam ka chi thei atam li itumi patience le plung re ka ji ne awa ka sa ka ji hia privilege ka hak ne ka thai ji le la sakla khaya commitment akhane le shi la ka naung raping ji li mathala kaina khayang athum li mathala kaina roi ka ji hi awang raping ka chung ka le Jikita ping we avak raping jiliwa itum ka changkat atu honor ka sata da saplong rei ka ji hangai itum we avang raping hi ina thada yang ka vareshi mirin nei na shok ta kle avang raping vareshi wi shim kurli shok ta kle avang raping ka chung ka wa vareli the ai da mashun nei na tam ji thai de le re Mush kamusung kangarong ji tam chitay de lere. Iwa ishawa maitay
ishavuna tele ishavuna tele salala vareshi shim kuraina shoklala apana maitei shok maida ringa ka shim kurli ringa jini vareshi aina vareshi shim kurli maring kamane ishava hi zammamanga ka acham phana ke zam kamangai na va ngatai hangai na shokawe jaina itumi nui la khawi mirin hili ka thaklai chikha isha wahi office saina ka tha da ungra klai kichi itumi khangachi zammang la ongai kha jiwi ka tha da shok ni klai kichi wi khangachi ina kharara saw kita ina ka tong chi yang sing hau kita zatham kahang ishavuna office wa hau radio station li changau ngaya hui da ung hau ina zatham hang ishi iwi ipang rak li iktuwuli ina yang la ka avu tha da yang la ka rar kai ngaya song jammalip la ka khara atham chi li avu awa khang khar khangrok atham chi khangachi na mahang ram ne iwi apa khani iwi iktu peting khurle changau re ngachina haida ina chili ishawa khangamuji ina khampam re ishawa na itumli tam ka chithai zatham ka ta da hangra ishawa na tam chithai mi ko ili itumli rovai kami ishawa na sami itumli thana kaina yang kami kho ana cham kamang atam chiliwa itum awe ni yame ngachi da yame khiwiwang mi ji onjang onjawe ana cham mamang rang la kha phana kaina le ka sa ji cham mang khaina wa chipi thawe phak mata thwe hili kai kala chikta la changda le re ina hi hang ga chiwa khiwang hang klei chika iwi awawi chakashi chika hang maning mane vareli mak chei wi mirin ring karawi ka chot chika hang chiwi ka khayak khong nai naw ping na yang la ka ya itum li khayang wi ka khayak iwi mirin li ipaning ya itum li khibana la khui ngai rakle itum li khibana la ariha sangai rakle the paning sai rirana nga khai kha aina ngaran mi awavu ngara nathuma vare shishim khurli rar ka khane naw ngara ping chili le shina kaina nào cá mi lô cái dạng này ikara malay thôi ikara malay sao là anh ấy nào ra pin li tâm chỉ thấy cái sự nào hàng cái iwi nào ra mà chỉ lấy mẹ nào cái thum xin nào ác itu mi thakla kaina Delhi li ka pamau gida church kani kai tangul church li la kai English we church Bible bhavan ta la chili la kai marak khaliwa itumi tangul church ka kai mapha mane ka chimene mane ka itumi routine saude ta da Bible church kara ongra vara ka tha da khi challenges hi itumi ning hi hak ngasak ji makhlei tha da marakaliwa church ka khong khwa hi nominal Christian tha da ka isina church ka akhapa jina apraivu jina foreigner ne akhara jina mayang ne ana challenge sai ishishim kordi ishishimli thang every Friday almost 10 years worship kui ka kane
chili ishi na ngaraping chang rung re chili ishi pastor na khitam chithe aroi lama malai mne ana challenge sai a chuwa ishi wi care group li kasang ping hili challenge sangai ta na thum thang kachida promise salo tuing shit koilo rivrali I pung hiya kali tuilaka Bible parata chili itum Bible li kapi sange acha chawi Bible li I pung hiya kali tuilaka pung pangali pung turugli pung tarali acha chawi chi kapi sange mai Bible paye ka itum na rarga ka atam chili in a class 8 li ivreshi sai ishi kipaka vreshi masa samane ishavula ishavuna telune ji salala abana ina athang hangkai ta da maitai samai da ringaka pray now sauda ishi itumli hita da seha ka sa church ka ki kamatam chi themne class 8 aina ina baptize sala ka vreshi ka sa every rally se asai ishi shimkur hi ka tha da ishawahi vreshi sang sakhangai ka ji ifu tui hai jiwi tili la kipa kala vreshi masam I jidada tsat laka Bible paraye seha sarai ka ina arui hang khai thada ishiwi pastor na challenge sa khai thada I thangka jida Bible paraye ka ji jithang ina tuing shit khui laka jithang aina I thangka jida Bible kapa iwi quite time ka khui samphange hilipom da klei vreshi kiti itum pom da klei katong kipana thangkachi da Bible palaka Bible we tui jili Bible we ayin jili itum yeng laka rarka da lei klei ayin mang maning la jishu na itum li lei shi kami ana itum wi wang ti kami ji phap ta ka chak laka chat klei kaya ka chang da lei klei arila vareshi ne chilaka phap makata kya ka chang ta lei klei ka chi ngan ngai I thumli avu avana tam chi thei da klei iwi ikarana ring lakha iwi naw ngara pingli tam chi thei da ikara malung nim la ke ana hangi chi hangra laga ana sagi chi sare ishi we live ipana disciplinary ne ka ipana disciplinary laka I na varewi khang jili magsat kachung kale itum na naungra pingli kashak kaza khami mang maning la iwi first point jili ina katha da iwi nauli ring ji thai da lei kle kaji kamatai ne ava akasata ina hishong kwa chap chap shai la ka iwi naung ra pingli ka thada ma shai lo chira ina ka thada hili kat ngreu la ka chat la ka cham ngreu la ka mang la ka chat la ka iwi naung ra pingli ka thada ma sa lo chira awang ra itungwi community hi tangkul society hi manga mawala ka chung ka sunan tu yai re vareshi ka sa jingum shak kai re na I nauli ki wi da khle khle ki mi za da le khle kachi machukra nai re ina awa aksada iwi naw ngra ping hili lei shi da ngnaw da leila ngachi ngasak la ka ngnaw da leila ina awa ne da ina iwi tui ngna gi chine ina kahang sagi jine ta ngachi ngasak la ka nganaw da leila ngachi ngasak la ka nganaw da khleji thanga ma thanga naw ngara pingjin rebel sarare leishi da khanaw pa heba naw ngara pingji varewi lekishi ji prowi lekishi ji tam la ka atum la chi shur la ka zatre ke chi pa chi hangai itumna naw ngara pingling nganaw la ka kai khana phaning sa la pa iwi naw ngara pinga vareli theye iwi naw ngara pinga church kaye Sunday school kaye iwi naw ngara pinga masot la saye
Bible เทกระทันนาลีจังเอคืออีทุมนะนิ่งเชนก็จะอักเลยตะเลย we have to be very very careful อีวินิ่งลีอีวินางrapping of พายเรวเรลีไทยไฮเร mission accomplished แต่พนิงสารไป no มีกุมโมวี journey ฮิวะอีทุมมี journey อีทุมมีช่องซาฮิวะมาเทมันเองทั้งค่ะมาทั้งค่ะอีวินาวจีโอกทุยลีเลยฮาวกิดาโอกทุยลีวะมะกะพานะปุยฮาวกิดากงนุยไปเอจีวิวังไงนะอีทุมนาวราวิวังเสหาสักขมีอวังราอาทุมวิวังอีทุมอาตมกจิดาอาทังหังไข่ถาดาอาทุมลีงโซกกะปมอาทุมลีงยุรกะปมกจิดาการใส่อวังราไก่ขปิงวะอวุงราปิงลีฮิกท้าวีอดพุนฮีอวุงราปิงลีมีเอาอวุงราปิงนะเสียซาเซชิมวี family worship ซาเซจิกละอวุงราปิงนะกระทงกจิโซเสียซาเซตะอวังราปิงนะก็สายนะ newspaper ปาละก็ปั๊มละโฟนยังละก็ปั๊มละทีวียังละก็ปั๊มละจีห่างไงเด้ออวังรามาซ้ำนี่กจิมันนี่มันใช่ก็สากระจุงกันเลยขมักก็สานักกระจุงกันเนี่ยอินทีบีซีไอริจังละก็รำลีอิชิฮิจะเดแกมวยวัง church ลิกษัตริย์อัตมลีนิ่งก็จดอักสัมพังเอ church กษัตริย์กจีตอวุงรานะปุยอวังราปิงอสักมาเทมันเออวังราปิงa church มาข้างไงมันเออวังราปิงa taser hawe Bible a taser hawe กจิยุกากถากจิขลมาเทมันเอ church มกะกาอวังราปิง absentee fathers ปิงชิมลีละ church ลีละก็จุงกะเลยฮาวฮิกะทาฮีอิทุมี society งะซันเรกจิอิทุมชันคุยกิจินอวังราปิงนะชิมลีทัน church ลีทันยารุยลีทันอวังราปิงนะเอาวิ example ไลนะวเรลิงชิกละก็อัน first วเรลิงชิกละก็อีคีนาวลีวีรเคลกจิฮี Bible วิตุยนะอันจีซาละก็อากาลตจิขลุยซาละก็เอาวิอุกลงลีจินะปุยละก็นาวงราปิงลีมีซากิจิก็เอาวิอุกลงจิวะขมาไซมังลาลมักจังโอกตุยวิรูมชินเอามังเลียงแล้วก็นาวลีมีซาเรกจิวะยอนเรตหังไงจิวิวังไงนะอวังราปิงหินะ church กะกาลีละนาวลีทันระอวุงราปิงนะทันนะก็กะเทมปิงนะหังดะ only 18% นาวราปิง church กายจิค่ะอวังราปิงนะทันนะก็ 66% นาวราปิงฮี church กายจิอวูอวานังรุมละก็ท่านะก็ 75% นาวราปิงฮี church กายจิจิวิวังไงนะอวางราปิงฮีอีวี responsibility ฮีเนกจิฮีเทพลุงเรอีฮิสาราเนกจิเทพลุงเรอวาเนเดอวาเนเดอวาซาละก็เอาวีอดงรุดว่ามักษาอวากจุงกะเลยจิปาจิมาสั่งสังไงมันเองก็คะเนลีอินะdiscipline we maram hili ak hangai discipline aina instruction ni almost ngarai ka jane ka discipline hinawa karak conduct itumi ka sakwa action aina ka thada sara ka chipa hili ka chunga instruction hinawa verbal itumi tuimutui itumi direction kami nauli direction kami hi ka thada sara ka chipa hi atam hina pung ara wage jere hunna ka ina kupsang vai sa ge itumna discipline kami atamli ina athang ka hang thada
discipline hi naungra pingli hi salo ta tam ka chithai atamli kharak atamli hi masa kha naungra ping na thum consequences na thum ot hi masa kha na thum hi face sarako consequence hi face sarako ka ji tam ka chithai hi darkar sai ka ina aroi hang khai thada vare we tuina ki hangli itum discipline ka thada sara biblical principles he applies halaka itumwi kharing khara kili tam ka chithai ina key difficulties ina key struggles face sa naw ngara pingla thaira ne kaji atumni tam ka chithai hi dargar sai boundary khlai dargar sai aru hon we thought liver naw ngara pingli ma shau pai mane kaji school na kala education is ping na ka chunga hangdale itumwi atam liver ka chunga shawe avu va ping na ka chunga shawe ji atam li va ji kathala malai samne shaw ka ji hi aruila leite leire ka shaw ka ji hi bible na va hang dale proverbs 13:24 li whosoever spares the rod hates his son but he who loves him is diligent to discipline him jitale ka itum na shawe ta shaw papa ka ji maning la atum li tada kikla ka samning la ka kai kana hangi tadam thalakai na taplakai na thaida with control tada itumi akhrangli shaula ka now the tamchi thai ka chi pastor la ka chung ka le atum na hangi shaula ka kiwiwang shaw ka chi atumli explain ka sa consequence hang ka chi hi darkar sai ka chi ni kachiwa hi atumli bible with tuili khamaya practical kasa mangla rinli hi masunge kachibaji itumna hang ta ina hang ta klei hi tada naung rapingli rak ta klei ji matha da marak la saupa pha kaji mening la atang hang khai thada mathala kaina kharak hi darkar sai kaji akhane instruction kaji hina naung rapingli athang la hangai re hi salo ta hang la ka understand sa khang sak ki aka itum avu awa aka sada me bible la tam chithai dele bible na la naw ngara ping na bible pa ka ji ene tam chithai dele avu awa ping na la naw ngara ping li jo na chim tha lo chi thai ka hi thara ko ka chi ka hang aka itum na naw ngara ping li nampu sala ka na tum bible hi bible hi le shilo the mahang bai mane kha bible hi wa nampuai na masala la palo pa kha juwe na tam ka vai ka chung ka le tele naw ngara ping la itar kar ma samne chi sala pai ka thala la itum worship li bible ka pa ka ji hi athum li tam ka chi thei hi darkar sala ke ka ji hangai itum mi nauli kharak atamli hang khamachin atamli khiwi wa ngai na masa ngasak khangai klei ka ji explain ka sa darkar sai marakhali wa itumi avu awa pengila I jang da athumna ninga changba ji wa mangna kha ina ninga changba ji salo ta namphu ka sa ka chung ka lei kha itumna ali hang la ka ngana kui la ka atumna la question sa khangai ji itumna la ngana la ka o hi thala mu ka ji phapta khang roki darkar sai ka ji hangai ki wi wa ngai na arui atam hili gender wi maramli shinaw miana wi maramli tam ka chi thai shinaw na khisaran miana na khisaran ngasot na wi maramli tam ka chi thai paisa wi maramli tam ka chi thai ka chung ka darkar sai pol na itumli hang chi thai da kle hi itum mathala kaina ngana khui la ka itumi sakharan sakhangi ji ka sa hi darkar sai kala naw ngara ping di lastly in a hang khangai Ephesians 6:1-2 jili naw ngara ping li avu awawi ka hang na lo ta hang da clay ka ji hiwa avu awa ping win naw ngara ping na avu awawi ka hang khang na hi
promise ไอ้น่ะไรก็จีอีทุมไทยเสรBible ไทยเสรตะกเลยนี่ดีใคร Father's Day จังจริงตะกเลยนี่ก็ต้องอันหังจริงตะกเลยนี่ก็ทันละอีทุมน่ะ every Father's Day remind สามามันแล้วก็โอ้ก็จีมีกุมว่าเยี่ยมมาไล่ซาร์ไหนก็ he remind กษาดาอีทุมอวัววาวีกหังนาค่ะ it comes with a promise Jaina promise ji khigle jiga so that it will go well with you and you may enjoy long life the hangdale Jaina itum naungra ping na la achu Father's Day ne the naungra ping na avangra ping li ki present mi sikle kisa sikle ayarli phagza than shok sila kachi pa ji phaning sala pai kha china khamatai ya maning mane kachi angaiอีทุมน่ะอวางราปิงวิกหังขังนะอีทุมน่ะอวางราปิงลีนลีเลยชิโคตะหังกษบะอวางราปิงลีอีโยนให้เลยตะหังกษบะ thank you ตะหังกษบะนาวราดรการใส่กะจีหังไงอีคารานะอิชานีกะทีลีกะจุงกะ regret ใส่อีทั้งกันนี่ดะอิชาวุลีนิ่งเสียให้ระโคตะมาหังมันเอตะกะทีจิเลอันหังโชกมีกุโมเฮียที่ไอ้เขาอินะหังไงสัลละอินะกะจิเลหังบาระริงละเขาอวางราปิงจิลีอวานิ่งเสียให้ระโคอวานั่นน่ะสักมีฮีอีมามาไล่ลักมระโคตะหังละก็เลยชิลาใครน่ะงะสอบปมกิจิเนฮิวิงะใจฮิลีอวาลีนูรงะเฮละก็มังหันของรกสังสาคะอาชูสมิกโชฮีอวาลีโยนให้เรตหังละก็ relationship จีบิลับกะซาจิมิกโชงงสารโนกะจิหังไงก็ละอวางราปิงมะคะเลยนองราสังสาคะนิ่งมาเดียวลักเซอวางราลีมาท่าขมายมาชุมขมายอิทุมีวเรเลยเดลัยอวางราลีฮักขมายวิราจิเลยเดลัยวิราจิลียังกาลกะอิทุมอาลีโปเซอิทุมีดาร์การกษามิลักเรอันน่ะยังมิลักเรก็เลยอิทุมอาจูซิมิกโชฮีอีวิอวาลีนิ่งเสียให้เรกจิปามังมันนิ่งละริฟราอิทุมีวเรลีนิ่งเสียให้เรโคกจิกหังซิมิกโชละงสาเซกจิวะอีวิมิรินฮิลิริงเดคเลฮีวเรนะอิลิฮุนนักริงสักจิเนอามันก็สักมิรินเนอีวิริงเดคเลมิรินฮิลีอีทั้งกะอวาสาเรอีทั้งกะอวุสาเรอินริงดักเลยฮิลีอีมาชุงเดริงละอีวเรลีเทลกริงละอี successful กษามิรินริงละกจิมังมินิงละอีวิมิรินนวิมิรินอวางราวิมิรินนาวราวิมิรินอีทุมิมิรินเวนะมีลี influence กษามังมินิงละ impact กษาinfluence กษาอินะ impact กษาวิงตัยจียัง influence กษาอินะว่าอิทุมี social media เลย influencer ก็จงก็เลยแต่เลยอิทุมน่ะจิตหาได้ influence กษาก็ impact กษาเหรอว่า with example action ให้น่ะ impact กษาอินะ action ให้น่ะ influence ก็จิตให้จีอาวิมิรินิละช็อกสักก็จี significant life คริ่งก็จีฮีให้มีเซก็จีอิทุม psychology ห่างกันไงเนี่ยอาจูวิซิมิกโชอวางราวิซิมิกโชฮีริงกับพาก็ละอาเทยคำเทียโซขมีซิมิกโชงสารโนแต่ห่างแล้วก็ต้องลีจิงเรียนงนาขมีวังนิ่งศิลาไกเรโซขมีอาตมสารโนอาเมน